Uthuzele na. Uzoxolisa usicela umsuse hle bona. Awuthi ngibone kwenze njani? Good, nakho. Skantata ha o kentse ntho se ka ona le kuku mo phatleng. Smell sa teng. Wena ha o itshwara mohlomong bane ke wena o ihlapa. O na le ngkgelwa ska smell sa kuku na. Exactly. Ke sa kuku exactly. Exactly, my sister, exactly. And ona madi a tswang bo never. Body period next. Nix. Kore nje ina le boya mo and then obviously ngase khona icheba speed. So ungeza ukuthi noboy. Yibo ke lobo bona lapha. Wangena la maka mthomolokisi. Iyafana nayo ungakhuleka mayifuni lapho nje uvela ibamela. Ungasamthintike lo wakithi. Futhi angikwazi ukuthi abangini bakuphi ngoba mina ngakuxopha lapha estradini. Umncane ungenalutho. Ngakukhulisa la ekhaya. Ngikwenzela yonke into. Sakuhlula ke isikolo ngadlala endlini ungincedisela. Kodwa manje sewuze wena ujabule kakhulu ngaleyo ndlela. So uyaziveza ke manje ukuthi unjani wena. Kwanomfazi wakho umuntu omdala naye nasinani neto akobalele ungwana omunyana. Umfazi wakho bekajabulile yena na umuntu omdala kuze alale nomngane. Ngahle ke. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to me on Josie Bioscope, this today. So guys, today, King Ole Tsuki my brother, I ke batla bua makata ba my brother bohloko haholo. So ke tlo mo fa ke tseba my brother ni, obane ke bona ntse o bua le rona go motho ka reng ntho e ayo tshware sharp na o khone o ihlalosa, but ke kopa no try obane re di camereng ba no chelo ha no re emailela hore what's King Lady Blue ntho e ke khone o ihlalosa ya nswabisa, but since re le Josie Bioscope re mona ha re tlo tshisa ka wena re tlo etsa next ke kopa vele o jotse di viewers sa Josie Bioscope hore wena hantle kopa o tloane sa sina ka jeno hore o ngolletse why se ke tsetsa go be free le o sheba le di camera. Also Lady Blue. Ke ngoletse Josie Bioscope ke na le bothata ke maswaiba holo ka ntho ke entseng. Ne ke sebeletsa ntate o mong ba re ke ntate Gomete. Ke ngaka ntate wa teng. So ntate ona o na le mosadi and then he ke fitlhile go jarateng ya gene ne ke fitla ke mo kapele di kgong ke lokise nje mo tlamele ke lokise go teng ke kgemetsi ke tlhabe di gotsa. So una le msadi o teng o sa le yang mo matala o kontate Gomete. So ka ga temte na le mme ga etsa ga gore le ga bana le thobalano ga robala. Yes. No sebeletse ntate Gomete le ntate Gomete ne le sebetsa ka ene le motho o ke mo ke ngaka ke okay. Ke ngaka so he le ngaka so nna ke boya ska ke mathela di o rekela di go di pia. Yes Lady Blue. So ona no ska utlwahala mona ne ke kopa fela re thouseng anyane nna re ka emelang mo le bang dikoloi tsa re utlu my brother Mr. Jones, can we please move even if re ka ema mo pela sfate say it's fine. Yo sound yeah indaba ka my brother akitsebe because if akitsebe lovers we utlwa haka kang sound yeah I know sengishizo affect vele ukuthi abantu bethu begcine bengaseve ukuthi sikhuluma ngani yabo. Okay la re ka emela ma ke se mentse ka singama nami. Okay yeah my brother so bothata ba ke leng ka bana le bona ntate o ile ang thagata Meriana wa a sebeletsang batho ka ona gore una le mshimane mo ngilang a utswa mo jareteng ya ga amo thagata ka ditlhare ka ditlharenyana tse tsae a tsholala gore a buto a tlisa dintho tse tsa ntato a sa jwetswa le ke mang or mang ona o tswitsa buto ntato e tswa ga tlisa ntho tsae. Yes. So ntato nna aban lawyer nthagata gore ke bane le kuku mo phatleng yaka on my forehead. Uthi like uba une like ntato mo loile a hla kuku mo like so ke kuku no lava se shebe like emiska kuku ka mo ke kopa atumelo tlo bontsha di viewers please. No ne kopa ska atumela okay. Hole ne aska tumela holo ka re ke na o mpona ke le so ke dula ke khavile. It's been 2 months now. Okay gore ke something a private part ke kopa ska atumela re tla mo bula rona guys kopa la understanding my brother phela kuku ha itshwane le ntwe e ka e bontshwang fela so ska if ditse mo sephokong re ka se khone re atumetso ba lena ga mo respect ha batla mfana mina inkinga mhlambe thina abantu besinti sithu sinokubuya sisibethe sama uthi une birthday apha Glenda wesentsho into chama le makala bon like ikuku like emapile my brother must ekitliti kitliti awusona una le mashishi askis ke kopa etsa sona no aki soyibula off cameras no re tla ibula ka ntlo di camera ya ngalebo like una ntse ke titsuile like icela so iqale nini mfana ukuthi ivele lento ebusweni bakho iqale boma 2 months buti wami lento
so ivele yavela nje out of the blue. So mingithi ngiyabuka esibukweni manje ngiyabona ukuthi lento le igugu mosinembobo inamashishi ngapha emasayidini. Esusisasho inekliti inembobo nyana lapha. Yeah. So sengisaba nokuphumela estradini mina. That's why sengibhalele iJozi Bioscope. Yo. My brother, uchita le msadi wa ngaka Kintwaning awuswaka. Ki 2 months back vele. Okay yena msadi wayo. Msadi wayo usadulalela. So kutse nna ke tla thola ntshwe ke ne ke batla vele kumsadi wayo. So ke emo. Like na ke tsebe ke reng like guys nna ne ke sa tsebe hore ntho tse so di etsala lifeng whereby motho la o loya hlaya ikuku mo siphokong like no ukuthi mfana ngifuna futhi senze into my brother without permission yakhe ne but bengingathanda ukuthi hey mfana sivule mara ngoba awufuni ukuthi sivule ngeke size siveze emacamereni but bengingathanda private party phela yeah bengingathanda ukuthi or maybe man to man after I show mara mfethu uthi senze njani ngoba makunje ufuna senzeni siye kuye ubaba siyo okay reza jwang no ari yeng kontate akithi because I kupa tshwarelo and then usholo uzongixolela asuse lento le. Hey lovers kuparitsa mina like kithuile guys and nna ne ksatse bo ntse so di etsahala ne like but ke hore ke bone hona le that king previous king episode ya rona whereby my sis wilangha so if ke kopana le this thing eso yanthosa because wow guys le fathi le hard abantu bayazibona lezi zinto they see what's happening they see ukuthi mawungadlala nomfazi enyanga kugcina kuba kanjani umfazi oshadile umfazi omuntu wabona my brother who wrong ujola akujaja ni akatumele ka mo please sometimes le nna ke re batho ba lene batho o dangerous o jola le motho o nyetseng kapa le motho wa motho because ase motho kaofela o na le di intentions tse sharp ka motho mo nyetseng ona le motho o reng ke batla motho go balang le motho o wa ka o a hlaelwe ke nyeng o ga uwe kwae o ga etse eng so bona my brother o hlaetswe ke a tshepa go le lona le bo cheating tlo fela my brother ke kopa o re mo kope ska Wenze njani phuma namfana la kwami Sina ke thabathiba kubathiba webe lana nje ngimfuna ukumbona nomfana sicela uye kumesi uyalazi iphutha lakho angithi owalenza la ekhaya angifuna ukubona la ekhaya wena lo mfana umbona nje wakhuliswa yimi umbone nje uyazi wenza inkinga enkulu kabi mfo uyazi ukuthi uchite nomfana uyangibuza lento ongibuza yona kahle ngaba ngibachazisela abantu wo ngabe yabachazisela untsheleni ukuthi azazazela uzokwenza ukuthi sicela umsuse ikuku umuntu wesilisa onekugula xololwana batumele umthetho ukubasa soxolisa mkhulu manje lo muntu ephile kanje siyacela oyibonayo le sasencane kakhulu ngisazophinda enye ngayo ikuku emuva kwekhanda umuntu omdala ngithanda lento lo mfazi wami umuntu orong umfazi wakho ngokuthi avume umuntu wesithathu angene ku relationship yakhe angikuzwisisi nokuzwisisa lokho inkinga nje okweyakha imeli iyodwa walala nomfazi weinkomo zakwaGumende wapi bengumfazi wami mfana ngikukhulisile nguthathe njengengane yami siyacela awuthi ngibone ngikwenze njani good nakho yonke lento uyayinhle kangaka yiyo yenkosikazi wami inhle yinhle impela cha unayo inkinga ke mana ngini inkinga engeke ngize nginto kajeke mina le amadlozi yiwo akwenza ukuthi ube namandla ukuthi uvelise ubaba ikuku esiphonge namadlozi ngathwala kude kaMntombazana ukuthwala ne ngathwala la uyabona la amandla engaphi wabona ukulapha ngibuya kude kakhulu into engifuna ukuthi ngumtshele yona ukuthi nabakini bakwazi futhi angikwazi ukuthi abakini bakuphi ngoba mina ngakuxobha lapha estradini umncane ongenalutho ngakukhulisa la ekhaya ngikwenzela yonke into sakuhlula ke isikolo ngadlala endlini ungincedisela uyawenza ngapha ungena ngapha wenzani wenza zonke izinto la ekhaya akukho into ongathi uyahlupheka ngayo kodwa manje sewuzena ujabule kakhulu ngaleyo ndlela umfazi wakho naye umuntu omdala ngenhlonipho naye ngoba bekumntana lo bekwamela ukuthi umbone njengomntana njengoba bekamkhulisa sasemncane kwanomfazi wakho umuntu omdala naye nasinani neto akobalela umntwana omunyana umfazi wakho bekajabulile yena na umuntu omdala ukuze alale nomntana kahleke so yaziveza ke manje ukuthi unjani wena okulungiswa into esuke sometimes okulungisa ngomlomo into uziveze kabi awuhlale bakubuke nje ungayivali futhi yonto le bayibuke nje estradini so my brother kuba ukuthi something ane wena umuntu onjani wena ska hayiduthi mo wena
awuthi ngibona ngicela ukumbuza njengoba Ukwenze singa-understand asikise Angiboni akile bethu ukubona ubutho le banerile mali nerejahile le. ribatla bona mkhulu sika hawi Kwenze njani? mkhulu sicela ukumbuza ukuthi nawe understand ukuthi ufacea ini sikantata ha o kentse ntho sika ona le kuku mo phatleng smell sa teng wena ha o itshwara mohlomong bane ke wena o ihlapa o na le nggelwa sika smell sa kuku na ke sa kuku exactly Exactly, my sister, exactly. mama ona madi a tswang bo never body period next Nix. Kore nje ina le boya mo and then obvious nga se khone o itsheba kanti wena speed. mawuthi intangane sasikhathi wawungeza ukuthi inoboy yibo ke lobo bona lapho Wangena la, maka mthomolokisi. iyafana nayo ungakhululeka mayifuni lapho nje uvela uyibambela ungasamthinti-ke lo wakithi mara mkhulu siyakucela Ungalinga umuntu uphinde omdala, uthinte. sesisho ayikho enye indlela mhlambe esingenza ngaso sesikucela siyakucela thina Mthomoloka ukopa hleka ukopa le Jozi Bioscope muhile please okoqala nje angifune nokukhuluma nawe wena uyinkinga nje yami wena lokho ayiko namhlanje kuyisifundo nakwabanye ngifuna nje ayikhumule le bandage nje ihlale nje pepeneneni Ah, Mthomoloka ka sibona ikuku abanye bangaphindi nangenye ilanga bakwenze lokho No, futhi mina ngihlalelwa mina ngokokovula wenyanga mina uwagqiba imithi yami ngokutshela nokuthi lona wenzani kusho ukuthi mamanye amagama uwo wathatha imithi yami watsanganisa unkosikazi wami ngoba sewunolwazi nyana umsebenzi okumele siyenze kumele sihambe siye la ngathwasa khona indlondle yakhuluma ifoni inkomo ehamba ngenyawo ezimbili khomu yes inkomo ezimbili inkomo ezihamba ngenyawo okokuqala nje uhamba ukuya lapha yana nokusuka kwami la ngishiya isigodle ngiyobe ngishiya abantu kuyomele nani nikwazi ukuthi konke lokho kuyindleko ezifuna abantu ukuthi sifune ukuthi bamncedise ngoba ngiyambona nana kanalutho ubani oyobhadala indleko zokuya yithi Jozi Bioscope baba sine imoto sizobhata if kunokudla endleleni kuyafuneka sikho nakhona lapho esiya khona kuyofuneka mhlambe leyo mbuzi leyo ihlatshwe chithwe igazi bagezwe labo bantu ubani oyobe kwenza konke lokho Oh mhlawumbe umkhulu ngoba manje sizothi ukukhuluma kancane umkhulu uzongitshela ukuthi yini okumele siyithole ngithi kuyibhala la phansi ukuthi masiphuma sazi ukuthi kufuneka la ini nani uyabo ngiyakuzwa-ke mfana izinto zamanje seziyadula uyayazi imbuzi nje ukuthi mhlambe iyahamba la imbuzi yokuthi ageze ihlatshwe ziyafuneka namakhathakhatha ami kumele ngihambe nawo ayimali ekumele ngifike ngimenze ngayo le mfuleni le omele kukhishwe imali kukhishwe imbuzi inkomo lezi iy'nkomo nje ezenhlawulo lana ngisayomgeza ukuze yonke le minto yami izokwazi ukuhlala kahle ngoba imali phela kuba imali lokho-ke sekuyokhulunywa-ke uma sesihleli phansi okwamanje nje ake silungiselwa ukuthi-ke ahamba ayogeza ney'nkomo zami ngiyazifuna zibe la so baba siyanini lapho kuyobe sokuphuma kini-ke lokho uma ngabe Siyayenza nina na next week, senizimisele ake sibe next week yeah. umuntu omdala akusiyi inkinga lokho uma ngabe nizohlala nami sivumelane ngendaba zohamba ndinamba No, ngithi hayi, mthomoloka ngizothatha Oh, yona ya ngoba ngisazokhuluma Ngisacela ukuxolisa mkhulu ngibonge. ake sibone ukuthi uhambo lolu siyoluhamba abalele bayakuvuma na konke ngamandla engaphiwa yibo nginethemba lokuthi bayokuzwa lokho kuyisicelo sakho Hey, wait a king guys, la bona re ya mo mo re tlileng. This thing is said, wait. Ne ke kopa le khalmele. Ke kopa re tloleng bofebe. Ke kopa re tloleng bofebe, ke kopa bofebe bo tlolle. Ke kopa le wena mosadi monna mamang. Ha o tseba go utlwana le motho nyetseng, ga wena le motho because of ha o tsebe gore partner ya motho e capable ho etsa ntho tse jwang. Wena ne ntlo itjotsa go fela ke tjola le monna o nyetseng or ke tjola le mosadi o nyetseng mara monna ya ha tsebe. Kante ha o tlo thola ha o understand gore batho ba bang ba tsa madingaka tse feng or ke dingaka tse jwang or ba sebedisa meriane feng. Ne ke kopa re hafuleng bofebe, re hafuleng ntho tse so because of yo salense ke tsamaya re kopana le ntho tse ngata. Nana abuto na le kuku mo phatleng but shemre le Jozi Bioscope because of rona re itjotsa gore la re ntsha tšhelete ha rena taba tšhelete ya rona ke o thusa batho re tlo make sure my brother ntho re etsang go etsa leng ka ena re tlo make sure my brother a thole thuso re tlo tsamaya le mkhulu next week la ba se tlang ka di-number tsa mkhulu re tsamaye le mkhulu re thusa abuti ka gore ka pudi ka o ntsha tšhelete yo ya kwa re thusa mkhulu re le ka transport le tšhelete ya dijo ko pele after mo re tla rekela abuti dikgomo gore le ena a ipone e le monna e be monna o senang kuku mo sephokong le bone guys ne re ka se kgone le bontsha bana abuti na se comfortable le mo respect ape phela kuku ke private party le tshwantse le understanding so ke le rata guys I'll see you in the next episode le wena o na le mathata so ska le ba lo fela Lady Blue kimo I'll make sure wa thusahala yes baby nka tumela ka mike